بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لبيت أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدو قيامتك علامات هوجة ترين بودتي علامات هوجة ترين علاماتك واهك ميدو دكان هم جيفاوان قيامتك بودتي علامات هكي قيامتا وركاري ما فين علاماتك ميدو أرغن من واهك دكاني قيامتك كورين يأجوج مأجوج باغاگ ميهون فالو مگه واهك اي قيامتك بودتي علامات هوگه ترين علامات اي دجال فالو ما فهوگا ادي دجالوگه فتنه سلام بما فهوگا hama yakuge Isa alayhi salam duniya wadagatuma fahuga inge wadannawane dajjal qatul kurawwana befulaki Isa alayhi salam Isa alayhi salam duniyega hunnawaniko ya'juj ma'juj baagage mihun duniya faaluwegendani kommekas kiritu qur'anuga adi man nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam ge sahha hadis basfultakuga mi alama qiyamatuge kurin ya'juj ma'juj baagage mihun faaluwane wahaka sahha magun sabituwan eboy emihunaki miharuwes duniyege komme hisabegga bandu kureifa wa bay algon menna kirtu qur'anu ekam wara sariha kon saaf kon engen e bowe suratul kahfuga algon men komme hukurdu ahaku e sura kiyawa iruga nuwadiha timmana ayatun feshigen nuwadiha avwana ayata hameya kiyawa vidaluwa iruga mi wahakata algon menna takuraru egen e baade man Allah wahi kurawwa fawani igwada gannawane zulqarnain rasgefan ebe fula duniyege mashriqasha maghriba ege mane ki duniyege hulangasha ira dasuru kurevvi befule salih taqwa veri alveri mu'min rasgefane raskale duniyega bonave gotum vejjaya muli duniyege verikan koffawani hataru faratakun eide muslimunna de kafiru egota boneule muslimunge terega ebbe fulaki Sulaiman alayhi salam anebbe fulaki Zulqarnain rasgefan den kafirunge terega Bukhtanasara adi al Iskandar al Maqduni ge nan befulun hore faaha koffa kommekas buneve mashhur wahakege gotuga mihunge tuntum matiga hunna wahakege gotuga mi hataru nan ade kommekas mi Zulqarnain rasgefana ki salih rangalu befule ebefula duniyege ki tantana daturu korevvi e daturuge wahakage terega ya'juj ma'juj baagage mihunge emihunge aslu nasluge mihunna ekelek faana baddaluwe emihun edeni ya'juj ma'juj baagage mihunge faratun salamata rakkaterikama ehinduga emihunnan e rakkaterikan libe kahala bodu faare binae defarobada demeduga tayyar kodde mi hingafawa hadisa Allah tabaraka wa taala kirtu qur'anuga gennawa fawani ekalanga wahi korwa fawani hatta iza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla ekalek fan manaki Zulqarnain raske fan ekalek fan e defaru badage demeda hameya fori hinduga ekalek fana baddalwi bayaka eba mi hon dakka wahaka denegannam wes undago bay wahaka dekkuma bahuruwaga horigoto denegannam undago bayaka ekalek fana baddalwi emi hon tibi ya'juj ma'juj bagage mi honge undaguluga
emihun edeni zulqarnain rasqifanu ge arihuga qalu ya zulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ekalek faana dannawani timanna menna ya'juj ma'juj baagage mihunge faratun e ondagulu emunaki mimmati fasada kurabaik kalek faana timanna men ujurei ecche de hushime timanna menna emihunna demeduga hurahe labvadesh emihum mitibi defaru badage demedu defaru badage fahatuga ya'juj ma'juj baagage mihum mitibeni emihun etanuge terege emihun beenum wani nukunna mimihum mitibeni birun emihun nukume fasada kon halakura gos bayaka vative ehem wima e defaru bada demedun nukumewen o jaaga bandu koddinuma zulqarnain raskefanuge arihuga mimihun edeni eduni mege jawabuge kalefaana devva fevani qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma timannaya allah devva fawa bara koladana kan ema heveti befunuti devvangule echcheka foren timannaya tiyabami hun baruge gotun ehi terikan devvashe timanna tiyabami hunna emihunna demeduga urahe faare lavva hushime komyakas efaru tayyaru kurumattaka vidalwani atuni zubar al hadid hatta iza sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu hatta iza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra e deetere beddumattaka dagandu buriburita dagandu hodashe ehma dagandu genes emihun lavva dagandu ekkuru wagen e defaru bada deetere goen hustan furwani dagandu aluvwagen e furemun as defaru badea ara hamave muli etan bedunima dem vidalu wani fumeshe etanuga alifan lagen fumeshe don kuran alifanta e daganduta don kuran fumeshe den ege fahuga vidalu wani atuni ufraga alayhi qitra virwa fahuri me loe gennashe e daganduta macca ala ehme egota zulqarnain raskefan e me e faaru arab waruga daganduge macca virwa furi loe aluvwagen e faaru tayyar kurevvi allah vai kuravani famastata'u an yadhharu wamastata'u lahu naqba me emihunnaka kuladane nuwe faaruge matin aragen annakan adi e me e faaruga lo alwal me lowalen alwala kavvis mane ki fodu walumge kuladana kame emihunaka libigennenu ekama zulqarnain rasqifanu vidalwani allah bayan kurwa wahi kurwani qala hadha rahmatun min rabbi mi allah ge timannage vere rabbuge rahmate fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka allah ge wa'du fulu anna hiduga etan kudi wegen kundi wegen hinga dane wa kana wa'du rabbi haqqan timange veri rabbuge wa'du fulaki ei haggu echiki ema qiyame vam vima qiyamatuge kurin mi warugada faaru kudi wegen netigen midennevi halaku wegen ege terellafa e ya'juj ma'juj baagage mihun nukumegen annan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfule sahha sanadun sahabitu hadis basfule imam ibn majah rahimahullahu ta'ala ge nawafani manglo rasul levi abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu garihom me hadis fuluga on kurkolla fakiyala dena me hadis fuluga bayan kuravigen wani e faru bina kurama fahuga den ya'juj ma'juj baagage mihun nukutumattaka emihun e faru fuduwan konnani masake kurani eo warugada bo faru e faru fuduwalu mattaka burakom masake kurani emihun gos ehem foda war bodu bay emihun masakkatun kaamiyab koffa waniko anikave sendunu wegen emihun eburi emihun ge terega hure leader emihun nan irshad de mihe hadis ga bayan wegen wa fada ena bonani eburi dashe den madama anikati manname masakkai fashaniye warbali wegen emihun hottalafa dualu manikka dani gossa dairan allah tabarak wa taala efaru anikka kurin huri warab wuren wes warugadakon gadako efaru anikkalabman anikkave semihun as masay kurani efaru fuduwalu mattaka masay kurani emihun diyama anikka allah tabarak wa taala kurin huri warab wuren wes warugadaya
efaru badal korawani hema mi masakkaten mimihum migota kokko tibeni mihen tibbe qiyamat ge kurin mi faru fuduwa levene wagutu jehe iruga kantawwa govve sadisuga bayan korawani emihunge terega hunna miha ena komme duwagomi bunani irji'u tibami hun iburi dashe mi madama tibami hunna fuduwa levene madama tibami hunna mikan kamyab kurvene fasa tahfiruhu gadan madama tibami hunna etan konevene fuduwa levene mi fuduwa leven oi faharu ena emihunna bunani insha Allah madama tiyabami hunna efaru fuduwa levene hadis ko bayan korawani eduwa ena Allah ge irada mati koffa ena bunani madama fuduwa levene eduwa ki ei Allah tabaraka wa taala ekan minwar koddewa duwas efaru fuduwa luma fahuga yajuj majuj baga ge mihun bimmatiga feturi ganegen dani mi faru fuduwa luma behe goton algon menge divehinge terega haqiqa tenne khurafi wahake ve sove mi hon dakka uleni fatis namatuge gunota mikama warabboda guluwage ema fatis namatu gunotu kiyaha hindegga e faru fuduwa nulevene kam ehema fatis namatu gunotu huttala hisabon e faru fuduwa lage yajuj majuj bagage mi hon nukunnani kam enames lobete akunna akhtunne mi evves hadisakon engen oi hagigi wahaka enno mihama mihun ek kankama guluwagen kiya fahunna yola wahaka takhala wahake kommekas hadisakon algon mennan egeni mi ba mihun efaru fuduwa lafa kommekas bimmacha feturigen dani mi warab bawaru bay warak gina bay ba bo lashkari e mimihun naki mimihun e aragen anna gotak as fengande jehijjiya etane boy huskolla hadisun enge gotuga kudawaregge kanden nota kore etana hamiya lashkaruge kurikoluge mihun ara hamave mihun etan boy ekkon huskolle lashkaruge fahatu mihun ayruge mihun bunani mi mitanga komme siregga fengwe tane kamare bedeveni wahake ke ha bodu ba gandu bodu lashkarege mihun fituna fasada muli tan halaku kura bayge gotuga emihun annani mi hadisun ibn majah ge me hadisun algon men nan ingen onnani kommekas miba mihun me duniya macca allah faalu kurawwa iru emihun muli tan hala ko fasada ko virana ko migotan emihun hadamun annani as emihun bimmati emihun na fasada vejje kama bimmati emihun ge baruge dashan atu vejje kama balafa emihun udadi me macca තීරුව සුකාකම ඒක මානේ කි උඩු එමිහොන්ගේ බාරුගේ දශක් ගෙනවමත් ටකා එල්ලනි හදීස් තකු ඇගේ ගොතුගේ ඒ තීරු තකුගා ලේ උඟුලි ගෙම්වා ගොත බදලුවේ ඒ තීරු තන් එඹුරි අන්නනි එහෙම එමිහොන් හිසාබුම් බොනනි ගහර්නා අහලල් අර්ද් බිම්මතිගවා මිහොන්ගේ මච්ච තිමන්නම මිහාරු ගදවෙ ගැම්ෆීමේ වඅලවුනා අහලස් සමා බිම් මේ උඩුගවා මිහොන්ගේ ෆරාත් හොග මච්චවෙස් මිහාරු තිමන්නමෙල්ලා ගදවෙ ගඩවුණියේ එහෙම එමිහුන් හිතෝ දුනියේග එමිහුන් මිතිබි මිහාරු එම්මෙ වරුගද මිහුන්ගේ ගොතුගා වෙෆා කොම්මයකස් අල්ලාහ් තබාරක වතාලා මිමිහුන් ෆොනුවන් එමේ අල්ලාහ් ඉරාදා කුර විහිදුගා අලුත් කුරින් දෙල්ලෙවෙන් ඊසා අලයිහිස් සලාම් එකලෙක් ෆාන තබාවි බේෆුන්නා අකුගා බිම්මති ගවේ වානකමන් හදීස්ක බයාන් කරවවා ෆවනි එහෙදුගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලා ඊසාගේ ෆානන් අංගවනි ඊමාම් වෙගෙන්වා එයි බයින් හදීස් තන් එබුහුරි මේ එකන් අල්ගොන් මෙන්නෙන් එගේ කොතන අබ්බාස් බින් සමාන් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු හදී එනුම් වෙස් මේ හුසයිෆත් බින් අල් යමාන් අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් රදියල්ලාහු තාලා අන්හුම් අජ්මഈන් මේ බේබේ ෆලොන්ගේ හදීස් ෆොර තකොන් අල්ගොන් මෙන්නෙන් එගෙනි මිකම් මිගොතක්කන් දිමාවනි ඊසාගේ ෆාන බහුන්නවා කන් එදඬි වලුගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලා ඊසාගේ ෆානන් අංගවනි කලෙක් ෆාන ඊමාම් වි මිහුන් නාගෙන් ෆරුබද මච්චා තූර් ෆරුබදිය වඩා ගන්න වාස එහෙම ෆරුබද මච්චා රක්කාතරිකන් හොදව මට්ටකා එකලෙක් ෆාන් ඊමාම් වි මිහුන් නාගෙන් එකලෙක් ෆාන් වඩා ගන්නවනි ඒගේ ෆහුගා mi bami hun duniya maccan as emi hun duniya fasada ko halaku ko hadani komyakas warad dati undagu halataka muslimunna dani farbada matiga e wagutu heda kuran jehuma kaabo takicca dati uma
mifada dati undagu halate annani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa fada emi hunna eruga e kaabo take dati wegen gos emi hunna me firihen geriyegge bo e aningen balaru kewmak balaru gai emme nikameti eccha kan bo bolegge aguwes ei me sateka dinaruge aguge ecchege gotuga beleve hisabad dan ege agganaka dinaru hisabu kura kama vani nama ei me ba kilo enha rang ei agganaka inge to miharuge misalakan hisabu takum balalies ehma warang agubodu eccheka wes wane ha wes tadumadukan ek rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurawani ei tadumadukan bali me kaabo takeccha beenu wefawa waru mistakun ehma ei ebbaku debenu eta baawaru baigge wahaka ehen namues me mi halatuga ebe fon tiban ehma dati undagu meduweri uma vidigen allahge nabiyya isa alaihi salam man allah tabarak wa taala hazratugo dua dannawani e kankamun salama bumasha ebe fonda me heo rangalu gotei minbar koddevma ehinduga ya'juj ma'juj baagaage mihunge nimun allah minbar korvani me hadisuga ibn majah sahih hadisuga warid wegen anna gota allah tabarak wa taala mi babo gina mihunge macca balimadu kame fonuvani emihunge kanduraga fanje ala kandura hala gubani e fanyaki ammu gotegga jamalu nuwata mi bakari kala ichege nefatuga ala kala fanye gos bali madu kamen ei ema emihunge kanduraga alagen huriha me mihon ya'juj ma'juj baagaage emmen maruwegen nimigen dani effurana maruwegen da paneki ekfahara huriha emmen nimigen maruwegen dani muli bimmatiga den ege fahuga isa alaihi salam wada gannawan ballawani bimmati bellawa iruga bayan korwegen wani kaawategge minwarwes nove e ecche hitan ekati e mihunta mi bayen ei nasleviyama ehma ekako anikegge macca vetti muli bimmati ekko furif ega fahuga me mula masta me bimmatiga ekkon e vefawa iruga den ege fahuga isa alaihi salam dua kurabani allahge hazratun gadannawani e kamun salam kurma bimmati saafuma enduga allah tabarak wa taala duuni fonuvani duunye fonuvani war bodu duunye fonuva e masta gengos alani bay befulum bayan kurwa goda bay kadutakan aluwa muli to bin tahir kurwani ege fahuga allah ware vessawane hadis tahuga bayan kurwegen asuri ware vessawa bingadu alum badun tahir kurwa e bimuga baraka lavva rodi barakan ituru kurwa isa alaihi salam ekalek fanan imam bimihon e bimmatiga hingama jehigen nagalan ulumuge fursat fahivegen dan komyakas mi ba mihunge wahaka hadis tahuga bayan kurevige be mi qiyamatuge alamat tahuge tereng alama ate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amikamalu zainab bint jahsh radhiyallahu taala anhu vidalu be fave kamana gari hun riwabe ge ba sahih bukhari ge hadis wule rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduwa hegga giya vedwada gati wara kamboduwe gemba halu koluga vidalu wani la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab allah fiaba hagugot kalkon korwe henge bis ilaha kunuweye arabinna dimawan way nurakkale ge bodu kamay miyadu ya'juj ma'juj baagaage mihunge nivaluga leifawa farum radum e farum miyadu lowale kuda tankole huluwige higajje kuda tankole huluwige higajje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishara kurabani ekelek faanuge boduwa ingil fulasha e giya jehegen inna shahaden ingil fulan ishara kurabwa kuda tankole huluwige higajje ehma e biruwari kame fitunai nurakkale kurimati wami wa kari wani kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam engeu ma vidigen ekamana dannawani anahlak wa fina salihun timannaminge meduga salihu mihun tibbabes timannamen halaku egen higadane toye hadis korabani naam iza kasura al khabas nuba kan am wejja ehen ekam vedane ema nuba kan ka ilmuren vidalu wani ekamuga khabas de maana ge terega himene
fahish kankan adi amdun zineya zinege darin ginavegen diun himene ehma nuba kankan aammu gotegga feturigen diumaki ei emmenge macca fitna fasada uquba kofa aammugen higadane kameke salih ragalu mihun emihunge terega tibi kamuga vieswas ehma mi aslu hagigatuga mikama guligen anna hadis bas fule komyakas emihunge e faru fu alwalu mattaka kurama sekkatuga emihunna kommes warege kaamiyabe libegen de ehennamwes ekan Allah tabarak wa taala anikkaves kuriga algon bayan kore hadis ga anna fadan anikkaves e faru bo kurawwa ekan badal kurawani emihunna nunukum ve gota kirtu qur'anuga algon men balala afkama vaninama al anbiya suratuge fansas nuwana maaf kurawate nuwadiha faswana ayata sha nuwadiha hawana ayatan algon men balala aruga man Allah wahi kurawwa fani nuwadiha faswana ayatuga wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yurja'un timan Allah halaku kurawwa fawa rasuge mihunna emihunge maccan haram kurabigenne wani annahum la yurja'un emihun emuri rujuanu kurwen bahake alum balun emihun aumen nete den vidigen anna ayatuga annani mi qiyamatuge alama mi alamai auma fahuga menwe hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun ei ya'juj ma'juj bagage mihun emihun devigen wa tanun hulubi emihun etanun min kulli hadabin yansilun komme ustanakum emihun araganegen faabaganegen awmad daanden ege maane ki eba mihun ya'juj ma'juj bagage mihun bimmacha feturi ganegen diuma daanden komme akas me suwalu befulun ufad daane nuwata hiduga ufedi daane mi konkahala bayen e kon nasla kon anna kihinebba bayen heyye ya'juj ma'juj bagage mihunge mi naki kom baik kama meduga hadis takuge aliga wargina bahusta wargina rawutan ilmu waringe hama koffa hure namwes mimi hunge naslege gotuga mi etbar huri gotakan ingen oti ei nohuge faanuge darikalun yafis bin nohuge darifas kolon anna baik kama ei hama adam ge daringe tereng anna baik adam ge daring ei ehem bain nu ei adam ge daringe naslon anna baik eba mihun naki ei be rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun anna ehen hadis bas fulegga me abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ge arihun anna me riwayegen anna riwayaten hadis fuloga eba ade allah tabarak wa taala adam ge faana enge vikamag dalek faanu ge darifas kolon nereshe narake me ya mihun taken nereshe me engha hon nuwadiha nuwami narake addami nereshe e hadis ga maane algon mi dannawali tafsil konne no e hadisun engeni enghas mihun ge tereng nuwadiha nuwami hon narakaya dane adam alayhi salam ge darifas koluge tereng ege tereng ekakuwe salama vegen dane mi hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koraguma avidigen sahabi befulum warabboda kambodu wadage ei engha hakun nuwasate ka nuwadiha nuwa mihun narakaya diumaki ei me ei warag baawaru ei evima me kihinetto waani kihinetto me adadu eha gina evima kihinet par birfulu kan fi befulum warabboda kambodu wadagen fi ha hakun nuwasate ka nuwadiha nuwa mihun narakaya dawa haka bayan korabuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani e mihun naki ei ya'juj ma'juj bagage mihun ei mi ummatuge helafa mihun ge tere none ei ekaku ei mi ummatuge ekamako anek gina mihun ge wahake annani ei ya'juj ma'juj bagage mihun ema warak gina baikkan algon menna me hadisum wes egi gende anek kamaka algon menna egen dani ei adam ge daringe naslun anna hama baikkan ei kommekas emihum vigon hisabe ga kame algon men naka saafuko kandeligen nege bay befun vidal vidan ei coaching he hagigate none khiyali wahagege
mihar duniya ga huriha tanaka mihum fore technology fore afie odi fe mihar tikala bago tanegga ennama onnani fenife befulne mi algon menge iman kama aqida ya guli furi kame sahha hadis takon algon men mikan ege iru algon men mikama kan inkaren Quran Qur'anu mikan egen onne iru algon men mikama inkaren Qur'ane bang Allah ay qurabani wa ma yajhadu bi ayatina illa al kafirun kafirun noni yaka Allah ga ayat takan inkaren Qur'ane ema Qur'anun sunnatun egen onne iru algon men qabul Qur'ane emihum vejjaka emihum aya nudinu mattaka zulqarne raskefanu dabba fa afaru akan ei kontanegga kon hisabegga va tanekkan algon menna adi egen nekkamuga vias ei egonne engon ei gonnomu oi ekkamenno hema me algon menge dirasa taka hoda hodumuga hodani hodaage nufenne ta tane duahun duah mihun hodamun ebade ehmima me kuriga nufenne ta gaume fahun hoda fawani ehmima hodamun daane ekama algon menna kanne ei kine foru vedane me misalaka me sunon wata ais ge sabun foruifa wata nakas nuwata enuga komme gotebbe sallallahu minbar koddevo man kuladum mat ehma alugon men agida ge gotun gabulu korani emihum waakama waanekama efarwes waanekama emihum qiyama kariwa nukunnane kama adi alugon menna kandelegen ei kontanega wa baikkan hodifa nuwanikam bai mihum takalluf ufulumuge terege mihum bude yajuj majuj bagage mihun naki ei miharuga mi ule kafir dawlettake ei amilla hisabataken amilla buna bunun take ei hekke karinage macca dekive wahakataken mi alamataki befulne adi vefawa alamaten ema yajuj majuj bagage mihun faaluon adi oti qiyamatuge kuriya ekam waane hadisakun enge gotun emihun bimmaccan ara gannane ekam meduweri waane ekamaki adi higafawa kamen non kama itubar hore ilmu warin ittifaq we wada gannawa ekan adi nuwa kama komme akas miba mihunge naslaki kobato not konta kunto annani bain ilmu warin eba vidaluwe ham sariha saafukon ei me zulqarne raskifanu e dia hisaba ekan kama bala riya kura iruga ei me China Turkistan hisabu gandu Mongolia hisabu gandu ge nasluge baik kama elmuaring eba hore bayan koffa nuata emihum faaluwegen annane hisabun kama komme akas bayan korwe ennames algon men naka ei komme hen me meani bayako meani gaumegge miharu algon men danna farita gaumtoge tereng ei meani gaumegge mihunne ehen algon men naka nuata me gaumaki meani mihunne henne buna kanne enge ekamaku ei me naslabala eruga ilmuweringe terem bay befulun eba vidaluwe ei midennevi sarahadduge nasduge bayke emihun naki ei hama adamge daringe tereng anna bayke emihun faaluwane qiyamai kariwan wima kommekas mi eba mihun faaluwane qiyamatuge bodati alamat hoge tereng alamate ekan meduweri wane isa alayhi salamuge zamanuga eba mihun asa eba mihun bimmati fasada ko netiko halaku qur'ane ege fahuga Allah tabarak wa taala emihunna me emihun halak kurabbu mattaka algon kurin dennebi fanje emihun ke kanduraga ala emihun e bali madu kamuge terega neti fanawegen maruwegen netigen dan kommekas mi qiyamatuge alamate fahuge zamanuga qiyamatuge kurin wane bodati alamat hoge terega mi alamai wane algon men qabul kuran jeheni mu'minun ge haysiyatun qabul ko tedu kuran jehene firtu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulta hoga sahamagu mekan sahabitwa ngota tibe ekamaki wane kamekkan ekam wane kan e qiyamat ge alamat ekkan duniyega me eru tibi bayaka ekan kamuge hagiga fenigen daanekan Allah tabarak wa taala me mikan kam eduwari qur'ane kan sah hadis bas fulta kon ingen otima algon men yaade terega inkarenu qur'an lobeti akunna tunne mives qiyamatuge bodu alamate qiyamata tayyarwe qiyamata birwetiwe algon men he amal ta kormunda iruga algon men nammi alamat tahuge vesmi kankan egi engi ikamuge malumat algon men libi fahurmaki wara muhimmu beenun terikame algon men nan oti kommen qiyamatuge alamat tag e alamat tahuge gotuga egun ennon ege zatuga emme muhimmu kamagiye
emme muhimmu kamaki qiyamatu alamat taka qiyamat maane kama ekamuge bodu kama birwari kama naman kama e huriha kamen algon menge hita genes ganevi edu hattaka algon men tayyaru Allah tabarak wa taala urussawa e amal take algon menge hashigandum algon menge faratu megen dium algon ge dua ke Allah tabarak wa taala me fitna fasad tako algon men salame kurabba Allah tabarak wa taala algon men naki he amal kura he amal ge mati ge demiti ba ekam ge levu algon men emme fahwa gota jehen demves he amal kurum mati demi tibe Allah algon men ge emme ha amal ta qabul kurabu Allah tabarak wa taala algon men emme nan he tawfiq min barakat devash وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.